Hallo en welkom by hierdie video oor Stilserver indeks sorteervolgordes. Vandag gaan ons verken hoe die spesifisering van as of desse wanneer jy indekse skep, navraagwerkverrigting kan verbeter, sodat jou data-herwinning vinniger en doeltreffender is. Ons gaan sorteervolgorde opsies dek, hoe dit order by bewerkings verbeter, die voordele van saamgestelde indekse en belangrike werkverrigtingsoorwegings. Wanneer jy indekse skep, laat Stilserver jou toe om sorteerorde opsies te spesifiseer, waar as geïndekseerde waardes by verstek in stygende volgorde sorteer en desse waardes in dalende volgorde sorteer. Die gebruik van sorteerorde in indekse verbeter order by doeltreffendheid, omdat navraag met order by resultate direk uit die indeks kan haal, wat sorteringstyd verminder, iets wat veral nuttig is vir verslae, soekresultate en data-navigasiefunksies. Saamgestelde indekse laat toe dat verskillende kolomme binne dieselfde indeks verskillende sorteerordes kan hê, wat werkverrigting vir spesifieke navraagpatrone verbeter. Byvoorbeeld, jy kan 'n indeks skep met create index customersname en customers, lastname as, firstname des. Al verander sorteerorde nie 'n indeks se vermoë om soektogte te versnel nie, beïnvloed dit wel hoe doeltreffend Stilserver resultate in 'n verlangde volgorde teruggee. Dankie dat jy gekyk het. Soos ons gesien het, stel die gebruik van as en des in indeksdefinisies Stilserver in staat om geordende resultate doeltreffender terug te gee, wat die behoefte aan ekstra sortering verminder en die algehele werkverrigting van navraag verbeter. Deur hierdie sorteervolgorde opsies te verstaan en toe te pas, kan jy jou navraag vinniger maak en jou verslae of soekresultate meer responsief.